Ja, spet smo nekaj tle na hrbah, tle pod montažem. Malo smo rekli, da bomo šli probat, pa zgleda malo bogov, bo zgleda bolj spomladanska smuka danes. Imamo enega novega, Miha. A se boš predstavil? A boš povedal, iz kje si, kakšne hobije imaš? V glavnem gremo pa klele gor nekam nad planino Pekol, eno grabco najdete. Nekaj dobrega bomo probali najdeti. Grdil je tlele, a? Zaključili smo na slabah 2-300, smo rekli, dosti je. In gremo počasi dol in bo zgleda, da bo odlična smuka tlele dol. Je pa mehan divje. Srečno. Ajde, srečno. Šorti! Skok je dober! Hopa! Avta. Bomba. Čez Gostelo pa tudi. Ja, smo kakor je res grozen zgledal danes, ne, zjutraj. Res grozen. Je bilo vrhunsko.